Ćao drugari, želim vam srećne uskršnje praznike. Danas se družim sa Mutilicom i spremam veoma ukusan postni kolač koji se brzo, lako i jednostavno sprema. I zato ostanite uz moj video kanal. Potrebni su sljedeći sastojci: 600 g brašna, 300 g šećera, 250 ml ulja, 250 ml vode, 7 kašika džema, 3 kašike džema, na 2 mjesta po 100 g mlevenih oraha i kašičica sode bikarbona. Sipamo sve sastojke u jednu posudu. Brašno, šećer, vodu, ulje, 100 g mlevenih oraha, kašičicu sode bikarbone, i 3 kašike džema. Zatim sve to umutiti mutilicom. Uključiti rernu na 260 stepeni, peći odozgo i odozdo. Kada smo lepo umutili smesu, pleh premažemo sa malo ulja. A zatim poprskamo brašnom. Nakon toga pripremljenu smesu sipati u pleh. Kada se rerna zagrijala na 260 stepeni, stavljamo pleh i pečemo nekih 10 minuta, a zatim još 5 minuta na temperaturi od 240 stepeni. Nakon 10 minuta smanjiti temperaturu na 240 i peći još 5 minuta. Pečeni kolač premazati džemom od šljiva, tankim slojem. Veoma je bitno da kolač treba premazati dok je vruć, odmah nakon vađenja iz rerne, a zatim posuti mlevenim orasima. Nakon što se kolač ohladio, isti serviramo na tanjir i na kraju dodajemo još malo mlevenih oraha. I kao što vidite, kolač izgleda fenomenalno i fenomenalnog je ukusa, a veoma brzo i lako se sprema. Probajte moje recepte, delite i šaljite svojim prijateljima i očekujem vaše komentare. A do tada, prijatno!